kamarintinana siane rapak boko rampo untan data sikki ramakamban untuk bulan ibu butang si biadera bila nataro goto sioso mimi to situ tangkian surut bataro di katonggonan lain degi alam letter C si taruh na katonggonan kamarintinana Matius Delegala boko rampo tonggon membantu lago bapak Nabita bataro di katonggonan lain degi alam letter C sidaru na katonggonan kamarintinana sia nenek na aini karuaya ram patonggon membatu malik tutun kaworo lago sia papa analeta lom bataru katonggonan lain degi alang letter C katonggonan kamarintinana anak almarhum anek cici katonggonan kamarintinana anak almarhum anek cici karuaya ram patonggon membatu lago sia papa analeta lang bataru ke katonggonan lain deki alang letter C si taruh lantang 20 napa 25 katonggonan kamarintinana siapong cici karuaya rampo tonggon membatu lago sia papa naleta lambat taruh dua kami katonggonan dan dia kami alang letter C lantang 20 napa 25 si taruh na katonggonan kamarintinana keluarga sianek pota balik rampo matanggian suruh lain degi panomarintin lantang talung pulon karua katonggonan kamarintinana bapak Semar borong rampo tonggo membatu lago bapak Narasni lambat taruh kami katonggonan lamin tamu ke lantang 20 misa katonggonan kamarintinana Mama Nagera Jomai Malimau Kalimantan rampo matanggian suruh lain degi kami panomarintin lantang talung pulon karua katonggonan kamarintinana keluarga keluarga Sane Neve Boko rampo matanggian suruh lompat taruh kami katonggonan lamin tamu kami lantang talung pulon karua katonggonan kamarintinana Papa Agus si Bapak Agus Jomai Samarinda rampo duka matanggian suruh lamin tamu kami lantang talung pulon karua katonggonan kamarintinana Papa Ana Agus Jomai Samarinda rampo tonggon membatu lagu si Bapak Naleta lamin tamu kami 20 napa 25 katonggonan kamarintinana Sane Kevin Boko rambo matanggian suruh lamin tamu kami talung pulon karua katonggonan kamarintinana Pong Aldo Tambunan rambo tonggon membatu lagu siapa Wesi lamin tamu kami lantang 10 kasera katonggonan kamarintinana Ponggio Jomai Palu rambo tonggon membatu lagu siapa Wesi lamin tamu duko kami lantang 10 kasera katonggonan kamarintinana Pong Nia Lindu Palu mempatu lago Pong Awi lamin tamu kami lantang 22 talu katonggonan kamarintinana Bapak Naita Jomai Palopo rambo tonggon mempatu lago Siane Andri lomba taruh kami katonggonan lamin tamu kami lantang 20 karua si taruh lantang 30 misa katonggonan kamarintinana Bati Siane sampai singa bebo rambo tonggon membatu lago Sane Awi lamin tamu kami lantang 22 talu katonggonan kamarintinana keluarga Sane Ragda balik rampo matanggian suruh lamin tamu kami lantang talung pulon karua katonggonan kamarintinana Inces Jomai Sigi Palu rampo matanggian suruh lamin tamu kami lantang talung pulon karua katonggonan kamarintinana Bakti tamu kami talung pulon 5 katonggonan kamarintinana sia Nenek Nariam tok tete 20 karwa talung pulau misa katonggonan kamarintinana Bati Nek Minggu Palembang Nonongan mimpatu lagu Bapak Enam tok lamin tama 20 karwa talung pulau misa katonggonan kamarintinana Bapak Egi Samarinda rampo matanggian suruh lamin tamu kami lantang talung pulon karua katonggonan kamarintinana Vince Soladina Bituang Lembuko rampo matanggian suruh lamin tamu kami talung pulon karua katonggonan kamarintinana Yoakim Malompo Jomai Merauke rampo tonggo Bapak Nayori lamin tamu kami lantang 2 lantang 5 katonggonan kamarintinana Yoakim Malompo Jomai Merauke rampo tonggo mempatu lagu Bapak Nadiara lamin tamu kami lantang nomor 2 lantang nomor 5
katunggunan kamarintinana batisan toko bukko rampo matanggian suruh kami tamalantanga talung pulon karua katunggunan kamarintinana Luruk Teresia Batu Maharin Kalimantan Mimpatu lagu sani awi kami tamalantang 22 talu katunggunan kamarintinana Bapak Apatar si Bapak Napatar Jomai Makassar rampo mau tanggian suruh kami tamu kami lantang talung pulon karua katunggunan kamarintinana Nek Rizki Boko rampo matang piang suruh lalu minta madu kalang talung pulong karua katunggunan kamarintinana Nenek Yansen jauh mentok lemo rampo duga matang yang suruh lalu minta malantang talung pulong karua katunggunan kamarintinana pelayan tondok jauh mentok lemo rampo tungkun mempatu lagone Andri lalu minta mau kami talung pulon 2 katunggunan kamarintinana Nenek Noel jauh mentok lemo rampo tongko mempatu lagu sani Andri lamentamo kami talung pulon 2 sitaru talung pulon 5 katungkonan kamarintinana Bapak Noel tok lemo rampo tongko mempatu lagu sani Andri lamentamo duka talung pulon 2 talung pulon 5 katungkonan kamarintinana keluarga sani Agung balik rampo matanggian suruh lamentamo kami talung pulon karua si taruk na katungkonan kamarintinana keluarga Nek Nenek Nadesi Lingko rambutong kumipatu lagu sani awi katunggunan kamarintinana si Bapak Nalora Lingko rambutong kumipatu mali dukun kaborok lagu sia Nenek na awi pintu na tolong pataru katunggunan labintang kami lantang 22 si taruk lantang 20 si taruk na katunggunan kamarintinana Bong Seren bangga mempatu lagu sia Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Pak Dian Lindu mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Nober Kalindu mempatu lagu si Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Pong Karibo bakku mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Pong Adel balik mempatu lagu si Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Pong Gita bakku mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Pong Arti balik mempatu lagu si Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Pong Siang Lindu mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Ndok Kuila Jomai Papua mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Ndok Ata Mamuju mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Nek Deo Arwai mempatu lagu si Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Nek Isra Lengko mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Pak Dinda balik mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Pak Seima balik mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana katunggunan kamarintinana Pong Kristo kekene mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Pak Iyarin campuran mempatu lagu si Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Pongika Pak Kudong Kalimbo mempatu lagu Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Yori Karandena mempatu lagu Leta katunggunan kamarintinana Rasi Boko mempatu lagu si Bapak Naleta katunggunan kamarintinana Nek Reang balik mempatu lagu Bapak Naleta mintu na rombongan rombongan mempatu mali tukang kaboro lagu Bapak Naleta lombaro kami katunggunan bakto yang pasul kamarintina lamenta mo kami langkang 24 sigaro bulan 5 lagu posisi mo sa kararata magandaran Pulauan talangan guru kami dumitong kadang-kadang atau kaboro kumua kabik ini manitiba sa kararata magandaran Pulauan tang dabuktun para kapempatuan tara kang maleso lidang tama kaling dulang katilabong tama sulit pakturan ng buwan kabit kakaringan kalian patarap o pagaloy de may sa puro nagawa ng gala na pamakabutan langsung puro na ng natamak kapulat na hukong minto na banginan kaluang tarang posito nagbating tutol silang ng Mario lante lubak pagod kay mata lante narapat malungso ulangan biti magbulolong bilang di bawah pagkilisyon pinasarupak kaya dami katungkunan lasok bulolong na grabe, mababigay sa lura sa bugo
Tulang pakarang panggung Esunam tumatak Bidi Abe bukan orang masukin karang apa Kagu karang boleh keteng kata boleh ampumakan di papatuan ki di obat aku manesun prolog na ukuk kempalan na tulang pakarang siapa nih? Aku tahu. Oh di atas itu pecah bodoh. Kita aja yang menjaga dolar. Ito ba kanina tayo amte? Halo, Halo. Nama ambil ya? Langsung udah komplit. Oke. Wah, lanto lambung ini. Lama nih. Oke. Malamay po kami. Ada itu di mana? Kosong kan? Medyo filmnya ada yang kosong ya. Sama lagi ya. Iya, di Barangko Malik lah kalau kita saliwaran salah satu kurang potong-potong bulan-bulan mengapan membawakan bukutang sembiaran turun mak tanggiang suruh ulang sitiro kami pengwesi na siya nenek narikan itole tanggiang suruh kasih tiro kami pengwesi sola nenek narikan. Sampai menang. Yo, dapat lang nanti papalan nanti ketunggunan besuruh nanto Mario. Mi padanan tanggali lidua mi paling maya suling saja kami milangan tadi kali itu rumbangan sekarang alam bahasa kakalena. Yang rumbangan anak-anak bongsi monggo malamasi. Rumbangan bapak beti latu nenek sondan balik penungan. Rumbangan mamanya sing bantu neniwan Sulako. Rumbangan Dr. Bertin Alisa Palam Pangunungan. Rumbangan Bapak Pindo Palam Pangunungan. Rumbangan Nenek Pandi Palam Pangunungan. Rumbangan Nenek Pindo Palam Pangunungan. Rumbangan Tante Mamat Nova Yuna Jayapura. Rumbangan Mama Eka Sono. Rumbangan Mama Ipan Makassar. Rumbangan Bapak Milka Kalimantan Tengah. Rumbangan Bapak Leo Kalimantan Tengah. Rumbangan Mama Iel bersaudara Kalimantan Tengah. Rumbangan Bapak Bayu sekeluarga Kalimantan Tengah. Rumbangan PWT Gereja Toraja Jemaah Kalimantan. Rumbangan PKB Gereja Toraja Jemaah Kalimantan. Rumbangan Jemaah Gereja Toraja Jemaah Kalimantan Tengah. Rumbangan keluarga Bapak Yesi Pamala. Rumbangan Mama Adi Sorong. Rumbangan keluarga Bapak Makassar. Rumbangan Bapak Karacia Doko. Rumbangan Oto Jumai Tolero. Rumbangan anak Baci Novi Tolero. Rumbangan keluarga Ponglomo Pak Bunene Nius Betaria. Rumbangan Sanek Jepri Tolero. Rumbangan Sanek Ansel Tolero Balimping. Rumbangan keluarga Bapak Edward Tolero. Rumbangan kerukunan Demuda Tolero Jumai Tolero.
rombongan Bapak Yusri, Bang Lemo, rombongan Bapak Nabil, Bang Lemo, rombongan Nayan, Batu Bapak Nato, Timika, rombongan Sanet Dani, Bang Lemo, rombongan Mid Yogi, Bang Lemo, rombongan Bapak Lanto, Jomi Palangkaraya, rombongan Bapak Nia, Kang Ruan, rombongan keluarga yang santri Bapak Desa Salupau, Bakalolo, rombongan keluarga yang santri Batu Pak Desa Salupau, Jomai Salupau, rombongan yang Juang Bandung, rombongan yang Ela Bokko, rombongan yang Vincent Balik, rombongan Pak Redi Sorong, rombongan Bapak Nasakti Rante, rombongan Bapak Edi Samarinda, rombongan Bapak Agus Samarinda, rombongan Bapak Yuni Sangatta. Iya, jadi yang satu tuh rombongan Mangga di Samu, lampasan kalian, lampalikan kapakona. Ya, dari itu rombongan tuh Mangga di Samu bisa memilih pasakan kalian dari rombongan kapakona. Nah, ketika kita iya, sang tinggalan yang itu lego, saya main kemudian. Paling, iya, yang satu tuh rombongan lampasan kalian. Iya, nomor rombongan Pak John Boko, rombongan Mama Reni Jumno Paloka, rombongan Ni Anje Londi. Iya, kita mana sini? Iya. Mau di mana apa ini? Kalau apa? Kini lah Sunda. Iya. Juga boleh tuh. Sampai komanda mangiru. Iya. Sampai komanda mangiru juga boleh Iya, tuh. kurang kopi berarti. Iya. Kopi, mangiru kot. Apa yang pun awak kopi? Oh. Berarti tu. Oh. Molas sule. Molas suwe, wine suawa, wine kopi lu wine. Iya le. Molas itu kan iya. Iya. Golinggo, dolor sa uli golinggo. Oke, Buddha orang Tok Lemo. Buddha orang Tok Lemo palayukan. Oh, Buddha orang buat tahu deh. Melas apa lah. La bukua tomi lambi katiung barang tomin dede katulungan. Tangi itemi lambi malimungan miratuli. Tak de tampana nenek pasiruan nama dadi. Di paturu-turu mama daote bangunan banua di parok reto matindo daote pangrarukna nenek di nenek. Iya ratuntong umitundang tumama bating nalako ba banalembang ra dan meru yang kaburo mario nalako bento tualiku sanda kasalle.
Untun dan tomamma rarama kamban uru yang kaboro bukutang si peyaderan. Tapurni rambung garaga sangge deran takumombong sangat tiang karan. Si tue tinting dia mote hubak bamak wai mata si kandero doan dia mote tarampak maduksen. Tuna ulang temai ulang rarakna rarama kamban tola perenden bulan ni bukutang si peyaderan. Makalima neraka tontong kemedugang kasirik datu temai aluk mangka nateng puang matua daotang nganalangi alwang ina. Rak dan duga pemiang ketumpak ampulembang itu may sangka mangka na pamangka salaga to kaubanan daw panganisuan na batara kulak mangka di pelendu. Belan na dadi mo temay buwan na rampanan kapak kombong mo temay takbin na pak sulian nallo. Na pamakambang mo temay takinan pia. Na pamabigangan mo temay semberal lotong ulu. Tete manik tateng katamate kamarintinan. Mengkara patamate kamadandenan rampo tumangi sola tutumangi tutun ki retteng dusen sola inde tumalambi retteng dusen lindo mi pole sanda lindo nati killang mi pole batu rupanna pantaranak nati padang tubalok panglalawan nati liputung bugulau lante lilik na padang dibong kebalik tarik tikuran dan lilik lembang na tumbang datu. Makalima neraka melindo duka sanda lindo na ombok duka pantarisan malak bina angga to tiung bak daya may padang nataranak tungkunan layu nalalawan esungan pak kalandoan tungkunan layu na datu bahine esungan pak kalandoan na datu manai rinonongan to mano kata delindo na tang mingkailin ombok pantarisan na di pamato induk kita mayara lale pengan bulan di babano karungan isangka na pandan matarik allo ke di pasitamu temai pala sama kati ke di pasidupai temai tandu bewara tiumbak lamai didik ina padang adika nuruan pakadollo ke padang di balempang kelam namanda iya kada nenek dia batang di kaleme bintin bisaran na to depo tabunga dia tondong to batang ami susi sangka dia nang kami ba apalumpun tomatua makalima neraka melindo duka sanda lindona pikil lang duka pantarisan makarahing na to diyong padang titanang talo padang sembak batu dalikan lili na buwak ponrang makole bay bunta kolakana tukoy roko anggerong kumunaungan ni masamba na sareongi esungan na datulu karahing na padang adiala tondoko tosang basi nenekta sangkala panda todolota tiumba padang di palopo dolo padang di tolepo pagapagan naraga tungkon duka pangtaranagana lepungan bulan pangluluan na pandan matarik allo untaroy todio padang di Kalimantan lilikna padang di Borneo todio tondoko membuaring di dainan mintabi suku-suku pagapagan naraga tiumbak duka pangtaranagan na padang di a petarian tolang padang di pobarin na talo padang di sangalla di popalisung na umbo basetanggana pagapagan na lindo duka sanda lindona tigilang duka pangtaranagan na padang lepungan bulan pangluluan na pandan matarik allo untoroy padang di Sorong Untoroi todio padang di Papua todio padang tambugo bulan tasak umpari ba ating nane tanggarauan tondogo mariritakan na tidak masak karangan na ditimba tongtongo punno di siyo nenek lempan ditimba burana di siyo lumpa-lumpa pasakina puang matuara apagana tokumombong malabi ita tontong pasitarana komi allo masak kesola nang sangara dan pasiloloan komi kulak mapia dadi yang gamairi na pauru tang mataku to kalemi tang magiyang to tondong to batang mima raki daw salebu maklopi daw gaon pani angin umpo lente kita limpur antasadio dio na may sauntang nga nalalanta talambi ipole padang di Mangkasa undete bambanagoa
tapataru kamalayan tapana atak kakek derang unnolah bambana maros salli leko na indekan umpulambanan padang tibugi antasadio dio namay saun tangana lalanta talambi ipole etolaw katonan padang tololok pintu deata tundoko na dua bunti iday dan nataluto bongo na bamba puang atong kasangan na tanay turro melayo unisong maklia-lia tuname siyo panang putamen na apani telindota tapataru kamalayan tapana ataka kederang talambi pole bamba nate tundoko pesulunan nate dainan tangi tetalambi malimongang taratui pangaleleng bunin na buang pasimbang tanga ditiro na naleleng tanga nawasyay na simbang tanga nalaboy lata patumbari duka lata dua nga diapari buang unte gunting na lino saliran na tedainan limbong komedi yung tebalaran nampak na kamarintinan tasik di yung teramti yang tuyong na kamadandenan di yung tebalaran nampak di tetuka apa di yung ranti yang tuy di borong talo tanga pindaya na latanay si pamato induk dama raputalang si babano karungan angga tama kaponan nao belan na marasa manggaraga sanggeran umparan dan sangat tiangkaran lampa limbong kaburang pangalam patas kroleran membuat tas kapakapakan na lampa limbong kada sang buku kumu karampuan tasolan asam kakende nam talindo mairi rampotong kontutun sedik kanan lam tesalun na bating kalo lala na mario langan kitimang makburo lolong kiran de maau tangkilesuan di parandang mak talo tangpoka
Diakan Salam anak keluarga yang may tolemo, merito tolemo to. Dari keluarga yang may tolemo nito. Otak, yari tolong dulu tolong. Man, oo, nyari rampul eh. Keluarga tolemo. Dari Alfrida Tonapa. Dari Palayukan juga dari Tolemo, El Palayukan. Mau lonceng. Dari Wasulitan lah. Aduh, tonton dia. Matahari di sini panas sekali. Baru satu matahari tapi luar biasa panasnya. Ya, hilo li. Hilo li. Oke, ay kamu dulu. Kudu lagi palayo di Sabara lagi. Iya. Oke, guys. Mantap. Halo guys. Oke, guys. Kita lagi minum balok guys. Minum palo, oke. Halo guys. Iruri guys. Hilo li, hilo li. Iruri. Oke, mantap Pak Budi le, guys. Ya, di Pangkar. Nah, ini lagi bikin apa ini di belakang, pasukan belakang. Bus sama pengen. Bagian daging di belakang. Baru itu apa kata? Saya tahu.
Ondo. Oke. Oh. Ya, oke lah guys. Strategi kita ya, tidak bisa jaringan di sini lah. Kalau di sini mau diliput, wah susah. Suatu pare ada dua. Oke, dia perkepare ada dua. Malam ini semalam mereka pare ada dua. Ya. Siarkan apa kita masuk. Wah, baik. Baik kira rambut tuh. Iya, wah. Hai, ini kumpa. Kayak sana. Apa nasi om itu, guys? Yang pameran ada kuantang ate. Wande. Wande, ya. Boleh. Nah. Kematian. Tapi tidak boleh. Bisa itu Pak. La coquita tu la morena mangalang tasadia dia. Tak kami rugo itama. Biasa nakot tao na kuha mali kumita mangalang. Nakimirugo itama. Masusah to yang komitami butungan ni. Jadi siap-siap kami tu ta mangalang. Totemo la mangalang ci. No, kalau datang apa? Oke, selamat ketemu lagi. Waktu di Tokilo kita ketemu lagi. Sekarang ketemu lagi di sini karena Baik, terima kasih Indo. Sehat-sehat terus ya. 150. Oke. 200. 200 bisa pendon. Tahu mereka? 200. Silakan. Pendon. Apa itu ubi? Berapa? Ini ubi betul. Pendon. Ya ubi betul ku makan guys. Hei, ini apa saya? Mantu kawan dong teh. Ubi benar ini. Yo. 100. 150. Ubi bohong itu. 100 ini yang ini. Ubi patikan itu, patikan kanai. Kalau ben aku. Benar toh? Yo. Dia baru. Iya, yang ada apa? Oh iya. Pandang mah. Bentar dulu. Wah, ya. 200. Bisa pendon. Ben. Gustena, bentar dulu. Apa tuh? Yo, sama sini. Dua. Ya, sama kita. Oke, dua. Bentar. Masih menunggu sini nasang. Tira. 200. 220. Berapa? Gustena. Terus tengah. Ben. Talun. Ya, apa siap? Ubi ditaruh mana ini lah? Ini seperti sini ano, bukan na. Oh, Ya, tuh. pesan nak pengen jalan-jalan ya belote. Sana ramole. 200 ni yamai. 200 ramole lante. 220. Rustena, bisa penut. Emo. Nasanag ko yo. Rustena mo. Petalo. Bensi. Ano mo? Ini si Manisa, si Musara tu. Oh. Tira. 100. Yo, 100. Tira. 100 mo.
mo. 40. Oh, 50 bukan ano ito? Oh, 60 na. 70. Berapa ka? 70,000. Pisang pinote. Linggo 70. Talon. Dami yan. Oh. Tamamain nila. Ito yung protokol. Ya, puro sana patong. Kaya yan percaya jatan. Pura mereka. Yo, mamaya lo. Belum dia apa teh? Itu masih selesai sama Iya. ronde terakhir komandan teh. Ronde ke umbar ka yung Olemo teh. Yo. Oke, keluar ke Olemo ha. Hindi, salaman de Alfrida Tunapo yung Olemo eh. Kung salaman ako lang keluar ke Olemo eh. So lail palayukan. April itu apa? Iyo. Dari Olemo. Oke. Oh, Melius. Tak siya riba itu Melius. Itu Malaylang lang. Ano wag ka mo? Tayo kay palihuluan di mana? Tayo palilangan di mana? Itu mana tahu dulu? Ha. Ada ibar ka keluar ke Olemo yung te? Ibar na keluar ke Olemo? Keluar ke Tolemo masih. Oleh berasa tuh rek ya kamu tadi ya. Kaya na Tolemo. Apa kung kamu? Itu apa kamu? Kaya kan kan. Oh, Toraya. Oh, Olemo, Toraya. Oh. Olemo. Oke, Yohanes Pasolo. Oke, baik. Terima kasih. Barbarkan terus. Terima kasih banyak. Oke. Oh, keluar ke Olemo teh, baik. Dari Tojeru. Iya, ini orang Jeruk ini. Tojeru. Merah. Oke guys. Iya. Tomber itu. Pokoknya campuran sudah. Dekat dengan jauh. Oh, jauh dekat. Iya. Oke, sana kok ya. Ya. Ya, tapi sebentar saja. Bang. Oh. Oh, oke guys. Iya. Ini Besti nih, Ya, Besti. Besti lama ini. Besti lama kita Baru lagi. ketemu. Ay, mantap. Oh, oke. Langsung ke Olemo. Weh, lasula mo kan kami Tolemo. Langsung ke Olemo. Iya, langsung ke Olemo. Aduh, ya teto dome dari tola sudah mo. Oh, apa? Toderi? Oh, Toderi le. Nah, Toderi. Kita tambah kami berpesulang ke naratan mesin Pasya Tolemo. Hanap pengeluaran sangat pengasaran bertilang ini Turi yang saling siren dan pengasan Ibnu Basiar adalah organisasi seluruh Kautepan Indonesia Mandawang dan Siayuku Wandaraga Rakusuling Karakna Anggana temai tomandak nariakan nun telang tangkarang puan bakyo bekto binting naloloan indekai sungan tomata agak kukuang tabi Daw nak tang lapatengkan diyaw nak tang lapasurukan tangkupan saring iraduga langi-langi tatangkupan taray iraduga sadang dawanta Bala na marasang kami duka ungkala paparay tememe yongdo di batu piri kalau lempan di batara tu marasang na sorong pindang tememe mana nindo lantai tangga na tondok teme to mangkanaria kada siduru PKK malute di sabu Belang na kuna lambi mo duka tanda na luk na nadete makulla kasi dologan na kinalangan mo sang laweran kami te pasumbong ang pudok. Kila hindi ko masangin te na pelalan kami te pampuran pa udalian pasumbong ang pudok jomay.
Minum balok terus. Tuma raputan lang daw kurang pa ulan jomay makalima. Sudah berapa gelas? Kapunan na ho. Habis bisa cere. Aku satu jere tuh. Tamang kasama si Tirolindo tuma raputan lang upo si Mantagaruba ang gatuma kapunan na ho. Temay anak na dadiyan ding sunatyan na makalima na mintu sa seruan na tepo apa na sugaruan na. Dalam sa pulang na nabidang atalo. Pulang kampung ini natin di baru. Pulang kampung. Tidak pulang-pulang kita. Pulang-pulang. Oh, di Pulang na yung daw. Nene makna ditulong-tulong bang daw datang ka nason dong lupa atau matindo daw te pangrarukna nenek dipune si pamatoy itu diyong kapurang pangan si babaro tarungan diyong pelang barandul kamarasan dukang kala apa parah yang temewe diyong go ribatu tirdik tu marasa nason napalimbong temay manang indo lantai tangga na tondok kumuha makamban temay katang palambiran masih rumah apa temay katang maupuran langan ni maninutim batang porno kurang ataduan sabba kende kimane misyok tang lempan kaladik na temay rolerang membuat asa kepatu tanggung nisa yang manitangga nampak temay sorangan wailasu tanggung tanda yang manimpe marang pangalisuan narantayang tuyu temay sakke di bamatana dolo na yang manikipaun dinaundin na mangkipodolo talangan mo madiyong bakting takin demi morsoy na tasu naman pagkinaloy lalalago nga di banuan tatamammak mo na kundun tamatindo mo na kalugamban na pumasang kami tinay buntun naman minto na katang palambiran minto na katang maukuran lempal na ko batang di kaleta lang tinalo masambu raruk na po di bolong laka palanggan malangka na buntu batang palang den na sauba di pauba paraya di paraya na iri angin tamatanga na tasik na simboy darinding tama pangalisuan na bomba kasirarian na rok komandalan na liku na ipin ni batu mapipang na diyong otang pun diu-diu na membuah kada balo tapo balo isola nasang paraya ang gamairi susi ton na nenek tarak dan susi ton na todolo na buang anta ton na di pabendan pasak bongi ton na di patunang na tamuan di pamalini ton na kumpong kalua padang di sarila ton na tininggu malambe patang-padang na dilandolangan ni may poki na pong manapa ilang padang di sengseng anna titinak bamba kolongona anna memba tuate na ungkuduy ka na siturong na lekungan bulan gumua bisa kada di tuo kada di mati serang dan di pula kuat tang mitiro rakamai tang tak para kamatammi pia-pia pada dinku barit tiba kombong garaganku mabola papen taruganku tan nia na ampun na kada tang ngakura kau penan na bisara iya dika teaku tekale misa-misangku londong kalau lawan dika muaneka salong-salong na tomase-mase dika indooku tona tondo rio-rio tabe tapatanan paling aduang tagapalian maya-maya suling sayo kata kulangan laun dan gayang sangara tada metong bonan kada kuwente kita umpato seni melawan siapa yang tukir itu? Tahu tuh kami itu apa ulele karena manasana katong bonan tang mana pun dirambang tua ta tang mana pun lipa parayan iya mati katong bonan kamarin tidak ada berapa langsung tertoro di ini le katong bonan kamarin tidak babak be tiba siang asunda dan lempang dorong ram potong lempang anto ya berkata listriknya tadi dipakai deh itu mama esing ya betul mama esing batu kenapa gitu kantor lembang jomai surako atau puskesmas mana yang pakai anto karena bukan kantor lembang tak ada ya katong bonan kamarin tidak nenek pandi palit pangrolongan ram potong lempang lago siapa bapak na anto katong bonan kamarin tidak nenek pindo nenek pindo paling pangrolongan ram potong membantu lago siapa bapak na anto katong bonan kamarin tinana tante Mamat Nova Jomai Jayapura ramatong kami patulang ko Bapak Ananto katong bonan kamarin tinana Mama Eka Mama Ivan Mama Naivan Makassar rampotong kami patulang ko siya Bapak Ananto katong bonan kamarin tinana Bapak Milka si Bapak na Milka Kalimantan Tengah mempatulang ko siya Bapak Ananto katong bonan kamarin tinana Bapak Leo Bapak na Leo Kalimantan Tengah rampotong kami patulang ko Bapak Ananto
katongkonan kemarintinan na Mama Iel bersaudara. Mama Iel bersaudara Kalimantan Tengah. Rambutan kami lagu Bapak Anto. Katongkonan kemarintinan na Bapak Bayu sekeluarga. Bapak na Bayu sekeluarga Jomai Kalimantan Tengah. Empatu lagu Bapak anak Anto. Katongkonan kemarintinan na PWDT Gereja Toraja Jomai Kalimantan Tengah. Empatu lagu Bapak Anto. Katongkonan kemarintinan na PKB Gereja Toraja Jomai Kalimantan Tengah. Empatu lagu Bapak Anto. Katongkonan kemarintinan na Jemaat Gereja Toraja Jemaat Gereja Toraja Jomai Kalimantan Tengah. Empatu lagu Bapak Anto. Katongkonan kemarintinan na keluarga Bapak Yesi. Bapak na Yesi Jomai Pomala. Empatu lagu Bapak Anto. Katongkonan kemarintinan na Mama Adi. Mama na Adi Sorong. Empatu lagu Bapak Anto. Katongkonan kemarintinan na keluarga Bapak Maika. Keluarga Bapak na Maika Makassar. Empatu lagu Bapak Anto. Katongkonan kemarintinan na Bapak Gracia. Bapak na Gracia. Boko empatu lagu Bapak Anto. Katongkonan kemarintinan na Bapak Wanto. Bapak na Wanto Jomai Palangkaraya. Empatu lagu Bapak Anto. Katongkonan kemarintinan na Mama Nia. Mama Nania Damai Kanuruan. Empatu lagu Bapak Anto. Katongkonan kemarintinan na Papa Pindo. Bapak na Pindo Palampang Nolongan. Mempatu lagu Dr. Yuslianto Sarampang. Sidarong na pagkatungkunan kamarintinan na Dr. Bertin Malisa. Dr. Bertin Malisa Palampang Nolongan. Mempatu lagu Dr. Yuslianto Sarampang. Mintuk na to. Mintuk na rombongan mempatu mali tutun kaborok lagu Papa Anamto. Batu lagu Dr. Yuslianto Sarampang. Lampadaru kami katungkunan lalangan kami alam letter A. Lantang 20 karuang 30 misa putole mintu na to lampataru katunggonan nalangan ko mialang letter A lantang 20 karuang sitaru lantang 30 misa sitaru na katunggonan kamarintinan na oto diong may tolemo rambatong kami patulago siya ni Andri katunggonan kamarintinan na anak almarhum sa Novi anak almarhum ni Novi diong may tolemo palopo membadulago nenek na Andri katongkonan kamarintinan na Nek Jeffrey. Siya Nek Jeffrey tolemo membatu lagu na Nek Andri. Katongkonan kamarintinan na ni Ansel. Nek Ansel tolemo Balimping. Membatu lagu na Nek Andri. Katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Edward. Keluarga Bapak Edward jong may tolemo Balopo. Membatu lagu sa ni Andri. Katongkonan kamarintinan na kerukunan pemuda tolemo. Kerukunan pemuda tolemo. Membatu lagu na Nek Andri. Katongkonan kamarintinan na Pak Yusri. Pak Yusri tole membantu lakonan Nek Andri. Katongkonan kamarintinan na Ian batu Bapak Nanto. Ian batu Bapak Nanto dimi membantu lakonan Nek Andri. Katongkonan kamarintinan na Nek Dani. Nek Dani jong tole membantu lakonan Nek Andri. Katongkonan kamarintinan na Nek Yogi. Nek Yogi tole membantu lakonan Nek Andri. Katongkonan kamarintinan na keluarga Nek Sandri. Keluarga saya bersih ya teh. Medisnya berjanda. Minggu nato. Minggu nato kami bagaimana itu dengan kaborok lagu siani Andri. Yang bakar kami ketanggungan lagu kebahagiaan tahun 22. Bergini tuh. Tahun 25. Bergini logi masih lebih deh di gua. Di gua logi siap kalau kuliah anak kita. Kalau masih ada dapat. Misalnya begini pamit dari apa tadi ya? Apa lagi? Mau minum kopi? Nah, kasih tahu. Epi gelas. Epi kopi. Sini orang ni. Epi kopi. Epi kopi.
teman itu. Banyak kan? Kopi. Itu kopi. Oke, cara di mana ini? Ical. Oh, Ini cara di Tumada tuh guys. Oh, oke guys. ah, Yo, ada tuh mau. Malas gile. ya, masih dipikir. Salam sobat Teo Ega. Oh, Teo Aga. Ada yang bisa tetangga. Oh, ada ini weh. Iya, ya tetangga teh. Selama ada El Palayukan. Bisa El Palayukan tuh. El Lius Palayukan. Boleh dulu boleh papirang ini dulu deh boleh bang. Mari duga berkembang ya tanda lain menurut ewa bapak pirang dari duga mari itu deh. Berkembangan. Luar biasa guys. Bang. Iya, salamat untuk tentang Indosar. Oke guys. Apa itu? Titip-titip salam lah ke keluarga dulu ya. Dia pernah jomblo TWP kakain deh. Oh, jomblo semua. Jomblo. Ini jomblo yang besar-besarnya. Aku bapak susukot deh, ada yang kasih. Iya. Masih tinggi nama pas keluar. Iya. Tinggi tak kapung kakak. Oke, ternyata. Oke, ternyata. Oh, ini Memi. Memi ko di daerah po kuna. Oke, buka itu ternyata ko. Ternyata. Nagagabaw ko Papa Trio palopon tayo ay marap ko la. Salam pula ko tante ko Indo Tamu. Oke, Meriani. Kita kirim lah. Pula. Oh, ano mo? Pula lora mo sini. Pula lora balong. Ariya. Nah, makagutok itu. Weh, makagutok itu longkok ko yung bunuan ni kemana may? Iya, oke, yuk. Woi. Mana to? Oh, to Ventia. Oh, iya. Iya, dipakai mata pedira deh. Iya, mau ternyata. Iya, mi sturu lah kole. Iya. Oke guys tuh. Ada mie Columbus tuh, udah kasih ke Tante Reta. Iya. Kita juga Tante Reta kasih Columbus. Oh, udah beli umpan lagi lah. Orang mo. Iya. Woi. Oh, oke guys. Ini kayak pun lambak, dia nak janda muda nanti temanya. Nah, boleh mata nak janda muda. Janda tua di Janda tua deh. May kailangan mo na lupa. Kaya pasuling ka na sa alin ada nung kaya ano ya ma. Saya orang tiro cewek. Oke guys, so bunda-bunda. Kita mau rekan meta. Kalau mo sa taong pinto. Oh, konten Rio, hindi pa konten mo yan.
Iya. Oh, Columbusku. Pwede sa tingin mo, kaya Columbus, nagyano tayo. Iya, hindi mo. Kusuot yung Columbus. Oh. Minto mo yan doon. Apa natin doon? Demo tu. Anu, ya to, wanita baru. Di kuat. Bulan sabun bisa, patut bisa ku. Ya kulo otomatis ku rimpu mato depa. Aku ya kusulo ko muna aku kumpul-kumpul tuh tahu des. Ya udah pagi biar baru tuh na tambaru. Iya, nang kamu tak? Iya, engkau. Tak bergerak ke bade sama budak wanita. Iya, oh. Di sambal anak-anak itu. Oi. Digoreng dulu, mai telur oi le. Iya, di telur merasa. Merasa. Ada mo demo. Tak apa kan dito na lima mo. Iya. Oke, kure. Lo pale, kure semanga. Iya, demo iya. Tuh. Demo iya. Halo, bagaimana bosku? Bagaimana bos? Oke, aman. Ya. Wah. Demo. Halo guys. Mantap. Oke guys, ya sudah lo remo. Iya, situ timah bakal lombus. Oh. Saya mau ketemu ini. Marco akare bambe. Ketemu atuak. Marane ada. Oh, sudah mana anda le? Saya udah pakai. Kita kamu nene. Mana ni anda lako? Bisa. Roko. Langan butu butu dia no. Kau petani itu aku tak bisa untuk pakai lombus tu kita nangkai. Ada yang pakai lombusku. Ponte. Siapa gitu? Sampai. Batu dari pondok. Oke, bisa dari pondok ya. Terima kasih. Oke guys ya, Laura mo. Tar kata apa rambat tawan tate, kau ang tawan tak kau lambe. Ate. Mana? Nilai kote. Ya, aku teman-teman. Jago. Naman Kaya mo. ko benyin. Saya mo. Maka kubalukan. Langan borongnya. Keluar kayak tar kayak nabi kasih kan dari Balukora. Kaya. Napakin naman ataw.
Oh. Nano ka, kajubang mo lo. Oh. Napang po ka Ndo makan di gitu po. Oh, mau usaha. Mudah usaha na Kalambe dulu. Catering. Catering apa catering? Iya Pak. Iya, cateringnya kan deh, Bay. Catering may kadibay Manasu. Siapa tahu di mana tempat tongkot tu tahu tu anda tak ada siapa tempat makan dibay. Pisambang mo yan, no? Pisambang mo Kalambe. Ibu, ini nama kota yang dua. Melo, Nama kita kota yang dua. Dia mau ya mana kreatif lu kayak Kalambe. Pemuda kreatif. Jalan taruh kamera Pak Belanda. Pemuda kreatif. Gara kamu catering. Oke, kita. Kadibay Manasu. Boleh. Tenan kelompok. Sudah, oke, kita. Angkat di kuala itu. Tunggu apa? Oke, saya. Oke guys, seterak mo langsung balik utek. Laura mo. Buat kali deh. Iya, jangan ke pandang kita di Batu. Jalan kelompok ini rokok.